Buhweju n'abatimbi b'efeza abarukurenga mu maganana kandi okutimba efeza nukorwa mu magombora nkanyacana Bahanga Egaju Rwengwe Betia hamwe na Town Councils Nkansika Nyakaziba hamwe na Kajani okutimba efeza mu myanya egi kutwire nokukorwa mu bihenda biragiro obwo abatimbi b'efeza bataine license kandi kimwe hakiretera aba Ministry y'ebyobwiga bw'omwitaka nokubahwera okureba okuba kutunga license okukora umurimo gwabo kurunji baresere barizire kureba bakama bamataka abitukirize nabo kutimba amataka gabo so hata ikintu kitereza amani nesubi ngushaha yona nzakufuna ichandiko ekitwikiriza okutimba ombuteka. The final stage of acquiring the license is the surface rights verification exercise, which took place today, and we are so grateful. Our company, Westpeak Uganda Company Limited, together with Budmix, have undergone this process today, this exercise. Kutimba kwitu tuliona mwire byonzora nabisiteganisa konkana n'ekindi turunzoro bwire buringwa tukuronda license kwenda ngwetubere tuneche security hamere abo kwa twatufunere license ntuba twine security twabantu tutimba ntubantura tubumwire bakama bamataka hamwe n'abitubine cya Buhweju District United Miners Cooperative Society baraganise okorera kutungura umurimo gwabo kandi ntubaraganisa ito twakitandika kandi abanyabuhweja barya nito taho kubanza mwihanga ryona nito twawachi abo kubanza umwihanga ryo so mwe bari kutaho eshara mu government kandi nano wigombora naje kubari kiriya okugamba nabo mu office yabo nibateko kugera office umugomboro bakama bamataka boretero kwetombaita ahabwa motoka mpango ezirukushisha emhanda hamwe no kucumbagiza entambara omucekeci omuhanda mazima garange kona nimbi bine bimotoka byamani ona bakarimwa kuyahaga mabare kona yitwe gaterera konkana nyenda nyetegereze exactly umuntu ngoko kuba kumwicereza yaheza kutimba atasigira yabonezo mwanyogo okashikira nkahi gasha kwa Juliet Charles mu Buhweju.